Stop dancing. Somebody try compaction. I've been up a while when you're say. I'll rather be able. Nyamia Drumboko Pana. Grant Anoa Crado. Oh, Daily Graphic front page. Piak GMPC. Stick to positions. You okay. Mate, Yanko Abna. Meda say, na say anopai biduma komo no masemu haidie. Na enne da ha CJ me pese me bisa wo. Enkomo ye die ne na mu nkwan even though say say e bone ne ade doesn't mean say yenyi na ye ka no eya de pa wo say bia obi so ba say me nkotra bia na. Oh no. No, oh say ano niema kura asesa. Yes. On say yen mofra no. Na niema ante say nnese ne niema tie. Okay. Enne mofra wo maba no obi okura sa adwene kura ni trim and then again aduane e de ma wo mo no. Yen kane no untimi ndidi wie nka say ansome mama I want more. I want more. And may obekwa aba me bakwa na prince. Mommy, I want more soup, more stew. Now cry on the posa need the mano. I order so the dimao. Canino, dibe putcha one semono. And no one, I have for now. You'll be an amount to the Menada. We are no. Abna power semen okay. You know, and yes, I got the password here, but then I share experience. It was a winny and you money when no. I am a part of an Abanasco Castle or Banan where the Anacana couldn't fetch it. I may be interested in but so the okay, I am chrono. I chrono. Quite for your way. Mrs. Forjo, and for your own son and Jardin actually bomb pen and acquire council. I say, oh, kindly, on an yes, I was about the major pay. And I mean, why brave first? I mean, what happened? I just haven't seen why? Brales, come on, find the back, my man. But say, na CJ, Mammy found what I work at you. Na ya shakata fa etoso adunusia na ohwemu ahu ye ka sei no enipa nwotwe na Accra Circuit Court no ewo mo eje ne ma yedi omasem enipa nwotwe no enie Muhammad Ali Barikisu Yakubu Shaibu Suleiman Isa Bari Ali Bashir Sadu Hamidu Muhammadu Shamsuddin Karim Yaya na ye wonim omobone omoye no ene sei omo operate as a opesika opeso sika say naira say cedi say dollars no omo wo sika omo de yesta business no enso mu ni nkrata license a emo mutumi so omo be di sa dwuma no obeka say Bank of Ghana e kan bo mu ni posifo etisimu won kran he say e ko tudu ni ade kwache sankrofo wen mu nyina emu eno omo saka wom na womo e kire se womo de omo gina emre ni mama kota mo bele no e 100,000 Ghana cedis each 100,000 Ghana cedis each billion dia mom no and what is also obi ade two charities eba e wo ho na December 12 e no mo be san kwakọ gina na court ade o masem enti we ene anamo na wo mo etu na no yakwacheche sa allergy fo ya na wo mo esesa sika no babia akwakosi me bebo wa mane na no benada ne se nanka e wo set takrade areye wono be ka che Ghana for so o ka che ne kunu dada Ghana for nyina so onyem na nipa bi a che na yi ne ba firi ne yem no September etwam no ene afe pepepe na sam na kodan court ma na dru ba bi a court ebe ma ne judgment enom ye se rayin kwankwan pregnancy test CJ wakoba ya wonyem enti kwakra ne se na court ne se enka wo so mu jeli no 3 years because onyem ne nti no o man to me angeli because o man yin hye na emra mu no oba nyema untumi fa no nto afiase na omama no 7,200 Ghana cedis fine ese ontua eno eye false news no a wode ba bonten say ya kidnap no ayi ne ba fi ne yem no eno enom de sa so tweama no ena meka se na ne court ajeto so onyem ese sia de so okoye pregnancy test na ba ne chese onyem enja fe de onyem it dey say de onyem
a doctor for na confirm but na make say na se sanete de anya se ne menkonya asem yenim si krom ha no mo ne kwoto semi ebetimi kra de watwam 1 year se na me so mekwa akwanyem de atwen o so ahu se na be kwa akoba but we know asem ne to no onyem rende doctor focus na nyinse bi ani ho but so still insisting say no onyem e ho de o fake ye enu akire no be bosome ba ko mienu mu and I feel no mo be really na na aba and otum so ye ho adwuma papa oni ne kunu no e be kra la ya photo ana pa wi anwumre se ne be ya obetimi ade enyinsɛn enti so sa abrete na meka no me kire se asɛm ne ba sa na no mpa ba bi ade atete wo mo ho no ene wo mo duru fie no oni ne kunu esi so mienu anapa mienu awia mienu anwumre miensa anapa miensa awia miensa anwumre se be nyinsɛn ne be ne na abai na no se nya ne dodo na manyinsɛn ne ba wo sa kokura tumenyem ko etumenyem sorry better microphone gine kan de okan kokura po tumenyem enti ade ne de enti se no se wadoje aje no wadoje 7,200 Ghana 72 million kanisi kan ye so nje no kopen ba bi ntina enti eno ano no aho na minimum bi so wo ne ba pete on de ne tumo ne ba ni nyina ana ye ko ho no mkrompa nsa wo ha wo ne ye ko ho no mabuo no mabekọ na ne ma ne kita prison officers no ade na de onyem de yetimi fa ne ntum na de ne batu enufu ano pete ne de yetimi de ne tum ne ba ni nyina I don't know. Me say. Ne ba pete minim a former producer na me no I was station back ni nua. Ye de to mu bansa wo mu ha. Ni ye kosa na ne ba ni ade nyina na mo ho nti no just ebrepamu no ye jinchire kakra because ba bia de o say ye me ba de okita wo so ye ba mate enti eno asem da bokata daily graphic ne fa to so aduonu ensia na eno achi no so no CJ de abeda hai we dem nim say sports of ne de aba salisu ni samanya enra wo ma Ghana for the jisa no fantastic. What's up, Meka 2-1? First go and when we need. My say 2-0. And my prediction, Meka send your baby no. Come on 500. But so far, Debbie, man can send your baby home. Meka 2-1, na 2-0. First go no who's an buy no. Nefe. Me send it so ho kata ya ye ko ye project up na ba. Branch any headiam so. Edem. Edi. Na second one no so aba 7 yo. Na no so. Esu. They did war. And so some mamora na ba no hwe ne no abania so trend ye. Yeah. Bania trend ye first half no. Na se bania ejina mu pa. Be Facebook be bi obi ade bania. Masa. Ma choose local no we dey. No. Abeka kai ko World Cup ye the local players nko na beko. De wo ha obehu. Ko ni me. Me ko manim. Katafa to so edunsia. Ena eye enyumaku ahodo titu ni omo ye ankrankra nyuma no omo de to abayanim say omwa na onso masene enye saa eba no local ha say na businesses ebegu na ensem wo nyina no wo mo kire sese no wo hwe enyima hoden se de ebo no ahwi kosoro edan chenso a CJ abna CJ say mehu kanansa ewo production ho okay we ankwan mu namda mehu kanansa fojo ebacho honye din na kan entie nkrai a meto amani kan utie mi a yesrew kan mo asomra ha me translate ma wana anapa ye bisa se we ankwan mu namda enti kan we bi da na oko o we bi da o asresa whether I see a Josha Grace are painting. Can pass bra. Man metra I'll say experience no. Can wadarma be can share with us. Can yeah friend wadarma be try and change. Kitu evidence of from Grace are painting. Obechi mama is say ah boso ho no yes ade no. Yes no we ankwamu namda. Can I say for kind of brain. Besides na number fish and answer na meat and answer na chicken. Koto. As a boss we are koto. Can I say Johnny? Wajani. And you know, Messadini obi aye bi o. Oh, interesting. Asempa dey na o kan dey enye so ogusu ti sa won sisa. Abra ko ni me. Ka wani mu. Ma be ko mani mu.
Enti katafetu sudu sia na mede obegina e wo Daily Graphic na ehai no Ghana Employers Association and na Ghana Federation of Labour and na edeto abanani se wo mo ehia support ene se abane beto machi abo mo ho ban esan se de uba Ghana ha se na industries a wo hamfidi nyuma wo ha na ebeka se locally no eye local industries no se anhwe yi a ne nyina na begu ena mo se wo se fa ngobo na ahwi koso sa no eyo hawo eno da nchen so a enyina mahodin se ye nsuo ene kane no so bo na ekosa no so no eyo hawo pa eno na edi wo munya na chief executive officer wono eda GEA eye Ghana Employers Association na no eye Alex Frimpong one ni deputy secretary general a wono so ewo eye Ghana Federation of Labour Kenneth Kumsen ena wo de sa de se we eto aban no anim ewo wo sha my budget forum bi enra ewo nkran ha eho na sansem wo nyina no ebeto dwa enti Daily Graphic da obokrata emuno no okay mame fa wonko Daily Guide. Ya biani anu nyabotre. Enti Daily Guide abokrata so na kita me. Wo hye ni hanuma wo se oforiata to resign where asembisa cabinet reshuffle rooms. Yate na sija minima so wo flyer ni bia so mo se kenoforiata ne anopa no ndu ya obekasa before the na Daily Guide ebisa sanye bia no obe resign na there be say afeina ken and the council Gabi Asorocho da kon omba responded to the 17 to 18 document proponent no at the battle committee no enim so they needed time from Wednesday no they needed the whole of yesterday and Friday to prepare okay no response and deba beto committee no said that special press conference bia obeye to announce bia so obekwa na won ko le se kwa de nya de obekọ well Onyame nsem elemausi what elemausi what you say Onyame nsem well menti asi oba said o kan Onyame nsem and then say menti a nyina yetimwa Injina ye etino eno so ewo ha sei ewo Daily Guide abokata nim ena eye Josephine Panyi Mensa takrade ababa wana meka ne ho asem che wo no wono so da ha okay ofoso ampofo enso akaso katafetu sunsia se onde waje tumu se tape no sa leave dodo ye ba ye oguso kokoto a wakokoto bebro empredio watchini akire no watch it audio ne de eyo no an ne kasa but who say wodi kan say it has been doctored obi me de ne omo sake ka twetwa sie ni ade enti no so Daily Guide abokata no abo ho amane na me read story bi wo Ghanaian Times wose me hu wakatafa etoso odunum na wokọ hono ma so hu asem ni nyina no se ebe mu wadwempo bi se eba no ya bibidro se bia local no enuro na omoye wo hase na ye de boasa yare no ebi so wo no mu wie krompo na wo anya kidney problem a obekwa akonya aye akoma wo liver no wo mrebo no ho problem ene akoma ho yare na eno na a doctor fo bi ka se adro bia no ye wo kwan ni hihye ye de ye adwuma eti eba no Ghana hase na abibidro na ye no wose eye pa eye dwuma sayare na so ya na ne yusu no ebimu efama ne broso wakwa kwato adro na yesi hye ne ebia 10 ml na nom no obekwa kwhwe ne bese 20 ml wokonom na biusi adro ma ne broso sana wo ye dan a esunsuanso ho eno nkyeresa bibidro na wo nom no ena emma osayare no enti no ewo so bibia hye ne so ewo ho na Dr. Kofi Buzia wono ena oye Director of Health Care Services our West African Health Organization wo free ho no monche bia na ono na ye director no but wo free ho nche bia te sia ide enyo no ene da ho ene ode nsem wo atodwa nto asa de abrofodro no eno so no ma wonsunsanso no ye sana bibidro etie na so bibidro no sa wo kɔ no ye kyɛw sɛ no ba ko mienu miensa emfa nkɔbɔ oti guna na nkɔnkɔ no wie meka nkyerɛ Ghana fo sɛ aduro na wonom ye no ena ama ensunsanso bia wo mpɛ eno so ho asɛm ɛwɔ Ghanaian Times da obokrata mu enti CJ hanam de ubesi ewo ensem e baye ni nyina mu nansa na mekɔ no se madi kan bo amane me de frɛ no kra sende wo manya nomination enti no meguso a mesre adofo ne atiefo nyina se kitwa bi ensa omumvuti mame definitely omumvuti mame ma fa link no link de de wo se okay o se meba mame enko ho sisia because short code ni ade no wahu short code ni ade me pacho star
920*114#. But to the uba me Facebook me de beto honom and I'm a sanso post link in ten. I will click it so na no. I come a category ho. Okay. You nominate me as Media Personality of the Year, Women's Choice Awards Africa 22. Women's Choice Awards Africa 22. It's a Media Personality of the Year. Wadaroma, the vote one nomination there. Yanessa, why? Okay. Vote no cost saying, I mean, you say, meet me. One CD per one vote. CD. It's me 500. I'll bet me I vote to be brave. Oh, me vote to be brave. Oh, sending this here now. All right, men sending this here. Now it's be brave. No, send this 500. Now next week. Yeah. Mati ba mekayo. It's in Patoba Facebook nso a medini ye Abena Opokoa ahwene. Me the link ne beto ho. Me pacho vote ma me why. Magrisa painting. Osi Abena leave my brother Ken alone why. Osi nya Ken ansa. But ma waje to say na no we kakra. We am kwan mu nam da. Osi ne betuma ye from mu namu. Sa Ken no from mantem ho baby no free. Mate. Eti ada asema grace apenti cheche bebia obi amede wasi ene so e Friday. Nyabo ochina ye hia e woda nyame kumase. Oman hene kwabena asante na Jeffrey mu ye nyina ye hia mu ni yakojam ni yakokrokro no wo ye nkojam koja so ati ase. Mesebe da CJ. Star Assurance your solid partner top